ngesikhathi ngisagida kumgqumeni khona ifoni engangiyiboleke ubaba kudala bese wajuka wayithatha bese wayigcina ngiyithole lapha ebhokisini lakhe mangithawisa on ifoni khona ama-SMS lapha umgqumeni lesasikhuluma kiwo uzothola isimanga ngothi ngikufundela ukuthi abhale ukuthini ama-SMS kwakubhala umgqumeni la mbeje ngicela nisheshe nehle khona sizophetrisa kuba kufanele siye eOlundi ngomgqibelo nakho ngiphendula mina ngizondlula ngithatha ojiva lapha ngoba mina kade ngisabambezelekile khona ubaba asebenza hawe nantsenge mbeje kumele nawe ufunde ukushaya isigwini ngoba siyahamba thina emhlabeni bese nisala ningazi lutho ngathi mina mina ngisafocus kakhulu esikoleni Bovari kadikade nanguthi awukhohle le ndaba yesikole focus emculweni ngoba usugida kini nantsenge mbeje ukunikile no-DSD le mali engithaka kunike yona naku mina imalini leyo Bova uthi u600 lo mdlalo esasodlala Olundi ngithi hayi ngiyabonga kakhulu unginikezile ubhuti uDSD hawe nakho la ujiva ukutshelile ukuthi sosebenzisa lezi kipa ezimhlophe ngoba kufanele siyogida ngapha enkandla bengaze ngitshele kodwa ngizoswasha iskipa Bovari kadikadika bese ngiyehla ngicela ukubuza ngabe kuthini uhlelo la kulonyaka nansi SMS nansi umthetho wakhe ugcine etheni ngale ndaba yalapha eThembisa angazi ngisazoyibuze kahle kwabanye obhuti ukuthi kugcina kwenzakaleni nakho lo nangumgqumeni uthi yazi ngimtshelile uNetsana ukuthi lengoma ethi izulu liyaduma yabhalwa uwe ngiyahleka ngithi hayi leyo ngoma bekumele ungamtsheli ukuthi yabhalwa yimi ngoba mina ngisengaphansi kwakho mbeje wena kumele ulide ngoba ivoice yakho ifana neyami mina ngithi hayi ngeke ngikhone okwamanje ukulida ngoba ngisagida ngaphansi kwakho hawu nazi izithombe lezi mase ngene ezithombeni sisonke la nangu lo nakubhala uDSD mbeje yehlani nojiva bese ngithatha nomthetho wakhe lapho ngisayolanda impempe lapha ebeya futhi ahlanganeni ejimini intambama nakho ngalo ngangayiphendula le SMS ongenzeka iphendula leli ngathi ngizobona mina bengisabambekile ngoba ubaba uthe angemayinele izinto zesonto